Professor Madonsela a re dimasepala ga di a tshwanela go rebola ditirelo fela mme di tshwanetse le go tlisa diphetogo ka kakaretso. If there are no drivers of the transformation required by the Constitution, who's going to deliver it? So 27 years down the line, with the most unequal society, with the most discontent society, and of course, we have a trouble of ethical leadership. Fa ba ne ba tlhagisa maikutlo ka mofuta wa baeteledipele ba bona, baagi ba Mahikeng ba re ba tshwenngwa ke bonwenwe le go tlhoka botshepegi. Re tlhoka keteledipele e leng gore ga e corrupt. And then seo se tla re thusa gore baagi ba kgona go fitlhelelwa ke ditirelo ko tlase. Go se ke batho ba ile gore ba tla ba re ba tla kgona go dira mmereko mare ba sena pelo eo e telle eo ya gore ba ka re direla mmereko. Ga go kana le batho ba le gore ba na le like integrity. Ga ba gare kantoro ya moruni kakaretso ya re e sa le go ntšhafatswa ga molao wa boruni dingwaga di le 3 tse di fetileng, kantoro e kgona go fetisetsa pelaelo ya ditiro tsa bonwenwe kwa maphateng a maleba. Kgwetlho e nngwe ke go dirisiwa ga ditheo tsa poraefete tsa boruni kwa dimasepaleng. It's almost a given that we are typically, the moment we have local elections and you see a new council coming in, on the majority of those instances, we actually see a change in the accounting officer. And that causes instability in the municipality itself as well. And then you have this effect that we try and get consultants to rather take over some of these responsibilities in an effort because there is no accounting officer, that is leading the ship. So I don't think and I haven't seen the use of consultants really making that massive difference. Tebang, SABC News, Mahikeng.